re le phathela ditaela za zapela le lena za ya hodimo fatshe le lena ko za le ka dilo ka moka za fasta za abstaina za thoma za botsa basadi ba tsa lokele ho le lena ze le ka dilo ka moka se ze zapelela gane le betha ke ntse fela gapazi le boza modimo le boza Jesu o ne le lebella a tshwara ma blessing ya lena ka tsela a se lefe. Why? Because boards and bozat bozehile to the core bozehile o fita hole. Why ho le motho o apara thakalaga o e motho o apara o ka se ho se die ba e just double anyoko. Why o khumanya o thakathakanya o ka se ko ena khabetšhe ya peile e sa tshelwa makhuda ipujisa o be o ipujulusa ho na o motho mo butsamane monyagapadi ya haho ke yona ntho ya ilo dini he determine ho na o to fiwa ma blessing mo ba o fiwe na ba bantsi ba lena le a sokola mo le dula no khonya dust le la le gegwa ke mathokoloshi. Why gapadi ali shoot he o le motho thapa o shoot o fetse o nyela o nyelele batho o palele soda o be o thata nka lesika o nke lekidi. Why the blessing is pala mo maphelong ya lena is because ali shoot o to dia ke betsi o inwa ka moka o betsa yo lia la o we betsa o sa shoot ene yo nwe vanina ba o seleja 100 pen to ela o fetsa o tap wa pala 100 pen ya nyela o ka se phomelele ka o we pe di phute ja senyama